U nedzeľovým televizijnym magazínu poinformujeme vás, jak u Novým Sadze počala 27. manifestacija Dní Mikoly M. Kočiša. Novinárska asociacija Rusnácoch u sotrudníctve so Oddeljenjom za medijski studij Filozofského fakulteta u Novým Sadze organizovala edukaciju za novinárov i redaktoroch, ktorí informujú na ruskim jaziku. Nasilstvo prisutne v Šadzi, u familiji, u školi, u institucijoh, na ulički. Prilog o tim, a tiž i drugi aktualnosti vjazani za našu i širšu zajednicu uvidite u televizijnim magazinu na nedzelju na 20 hodin. U predluženju nedzeľovej programy na 21 hodinu hodnice patric familijni magazin Široki plan, u kotrim so zveljočislenima hostami poprobujeme sumirovať rezultati naših institucijoh i pojedincoh u roku za nami.